Tala falava e nei hoi vaenga o telefou, mai le si whonga le mua I Wellingtone, o le tala mua, ua whai loa mai I le pasia e le kāpeneta I le na whontanga nafi, o le tui natu lea I le tonu o le pāle mene, o le pili po o le tula whono tau whaawhi, ua whai ngoina o le Regulatory Standards Bill. O le nei pili o loa fia I le morienga aloa ia I le vāo le pātia le National, ma le pātia le Act, e pei ona ngā lulu e whaatasi ai I lātou I le whainga mālo o loo tū nei le foe. O lona wha moe au tū ina ia wha ale leia ai le tūlanga o tū la whono e awala lea I le wha awhi I ai o ni aia inga mani whainga wha ale tū la whono e fua I ai le whausia o ni tū la whono fau I le lumana ai. Ai pei ona si le fia, o le vai aso te luai, lea sa tu ina mo iai alo ia se whautuanga le komiti whaatonu o le Waitangi Tribunal, e whapea, e te tau o na whaapawhala I le nei pili, ina ia mauai le awa noa, e whaalia iai ni manatu mani langona o tangata Māori o le tunu u. O lea whautuanga mai le Waitangi Tribunal, na mafua, ona ua la tau lima ina, le tusa mo le sefuru mo le varuafeo ni tālo sanga, e lango ina ai le ilo ina lea o se tangi whaanatina ati e te ena ai le nei pili mai le tu ina atu I le maota. Peita I la o le songa fua lea na ioe ai le kāpeneta o le tau na tu ina atu I le pili I lona whaitaunga mua I le tonu o le pāle mene. Whailo mai ai le minsta o tu la whono ia David Sāmoa o lo yelan whaamamoe e le tau o na amata whaamamaru ia lea tu la whono fau I le tau sanga a sau. Na whailo mai fo I le pāle mia a nafi ia lona tāofi e le tau o na sanga whaamalo sia ma sanga whaalelea tili le nei lavapili a o whaanga solo ai I ona vaenga SS I le tonu o le pāle mene. Ua whaapopola ina ia le vasenga o tausi ona o se fuafuanga le ofisa o la fonga le Inland Revenue e whaia se la fonga fau I lunga o saufanga I te tongi e sui awai o ni sosaiete whapea I mani whaala potu potonga tū ma oti. Ta ua I se li poti le wale se whaasara lau New Zealand o le o tā pena le ofisa o la fonga se pepa o whaamtalanga e au fiai ma le ata whaata itai o ni awala mani whainga tāla whengai e le tau na whai ai se la fonga I sa whanga sui awai o sosaiete ma whaala potu potonga ese. E whaapitoa le nei la fonga I sosaiete ma whaala potu potonga e ngā lue whaatasi ai tangata mo le manuia o na sui awai ma tā pena ai ia lava whaala potu potonga ia ni au onanga a tō whoi mani o loa mo na sui. Whaailoa le pule whaatonu o le companies o tusi e ngō o le Generate Accounting o Angus Ogilvy o sosaiete pei o le whono ala o whai o loa po o Chambers of Commerce ma le tele o isi whaalapo tonga tūma oti e awala mai ala tau tupe maua I saufanga a sui a wai ma e ono te le se a whai na ai o la tau ngā lunga whai pe a ho ina whaama maru le la whonga whaure nei e pei ona tau whaatula I mai nei e le malo. Na ia ta ua o le a te le se a whaina o whaalapo tonga na whaavae e wheso swani I ona sui a wai ai e le I whaavaina mo le whaatino ina o ni pisnisi pe ina mo wai se tupe ma po o se polo fiti. Ua tau fia whaamalosi e leo I Wellingtone ia a seta mo mea tō tino e o le tau I le ono se lau limo se furu afe tā la a se li o loo masalomia le a fia I se whainga tau whaavalea e a fia ini te unga tupe e whaale vāo mā lo. O le whainga le vai aso na te nei na o nea I luma o le whaamasinonga ia le li nei mai o loo tau fia le whaalaua I te leina mai o lona I ngoa. Whaalia e whapea e na au ia le tangata mai New Zealand o loo au fia I tangata to o se furuma le tolu ia ua whaia iai mōrianga e mafua mai I se suenga ale FBI na awhia I tangata na o lātu ngauia ia se vai ngā tupe, cryptocurrency, e o atu I le whaase lau 5 miliona tā la le au whai. O lo tua ia I lātou nei le whaia ni whainga tau whaase se ma le tau whaavalea na awhia ni tangata se tofitu lea na o lātou whaangai na ni tupe ngaoi e whaatau ai ia ni tā vale tau ngata e o la whainga I le 1 miliona tā la le tau a whai
ai whaalu ia isi vaenga e whaitawhia se lau wafe Tala i le tau o ni lava o ni wati tau lima a tō mani ato te itai ai whapea ai le tongina o ni whale no nofo ai i le ai o Los Angeles, whapea le Hamptons, ato ai mo Miami. Whaelo mai e le li asiasi leo ia Christian Barnard o aseta le li New Zealand nei o tau fia e au fia ai se leni o loo i te tono ni teo ngā tupe i whale tupe, whapea o se vai ngā tupe o tuu i le vai ngā se lo ia mo le whaatawina o se whale, whapea manisi o loa taunga tā. I le temi nei, ua whaamani e le whaamsinonga whaaitu māloi au ki lani, ia le solitu la fono se li isa taunga whai, e na te maua e ni au wala tau wha se ma tau wha valea, ia le whai tau 4 miliona tā lao tupe whesoa sani mai le mahalo New Zealand, i le taimi o le vevela o le wha mai COVID. O le tangata nei o se li mai Asia e ngoa ia Hun Min Im e iwa se futasi la whai o mōlianga sa whai e whaasanga ia te ia. Ma fua mai lea ilo na tau mo whai e wha ataro sangaina ia se vai ngā tupe e tusa ma le tasi tesi ma le 8 miliona tā la mai le fsosani le nei ala maa lo i le tongi o tangata whai ngā ruenga wha pēle vai ngā tupe mo pisi nisi la eisi e langolango ai le wha tino ina o lātou ngā ruenga whai i le taimi o sā matapu o le wha mai COVID. Ala whai ngā atoa sa tau mo whai le nei tangata e tāro sangaina mai le maa lo e lua tesi ma le 3 miliona tā la. Peita ai e nā o le ono se lau luas fuwha awhe tā la na ia maua. Limas fuwha la whai o morianga o le whai o ni whai ngā pio ma le wha o ngā ina leo ni wha amtalanga pepelo e langolongo ia na tāro sanga. Mai sa io e lea tangata ia morianga uma ma o wha mao ni ai nei le wha amsinonga ia lona solitu la fono. O le neim tā aupu sa ngā rua whaatasi ai le ofisa e whea ngai mama tā aupu tau wha asese, le Serious Fraud Office, ai wha pelum tā ngā luenga o la fonga, le Ministry of Social Development, le ofisa o leo o New Zealand, wha pea ai le ofisa o company, po le Companies Office, o se aso o iruma, o le a wha ai lomo iai, le wha ai unga le wha amsinonga mō le nei tangata. E mata upu tau se fo mano ina li potia mai e si atu le lua se lauta la le tau e vai ai se fo mai I taimi manawa po after hours I le ai o Palmerston North. O se li potia lo wale se Lower New Zealand na ta wa I se tina na sulu fa ia nei se fa le mai tua I taimi ua mana vai ngā ruenga I Palmerston North. E lua se lau ono se futa la na pili na va ai o ia e le fo mai. A wha au popo I ai ma le tau o na vai ma fuala au, o na sili atu le toru se lauta la le tau atoa na I te tongi I le whale mai po le clinic e ngō le city doctors, le ana wa ai o ia I le whaai ungo le vai aso. O le whale mai le nei city doctors, o na paulea o le whale mai e ma whai o na ngā I te kata, mō mana o ngā whaafu se I tau se fua māloina I le ai o Palmerston North. Mai tele maisi nuu e au fia I le lātou tu singa. O le tinana a fia e nofo o ia I le pita nuu o Danneberg. Mai o stasi leo nuu e lalo o le vai ngā le whale mai le nei o le city doctors I Palmerston North. I taimi manawa ma whai ungo vai aso. Na matua le te tonu le nei tina ina ua umo na wai e le fomai ai aruatu le tongi I le tau ai tauane e lua se lau ono se fuluta la. Whaalia e leti nā, o le tausa iai mua e se lau lua se fulu tā laiva a iai le fō mai. Peitai, o le amtanga le tausanga le na si iai ia tau I lea whale mai. Mai o le teimi nei la, o le city doctors I Palmerston North, o se tasi le nei o whale mai after hours au pito I taunga tā I le tonu o New Zealand a toa. O tangata iai a lātou community services cards, e lua se lau lua se fulu 5 tā laiva a iai le fō mai, a o la tau e le stelaina I le whalmai le nei, e lua se lau ono se fulu tā la le tau. O loo ia le wha moe o le whale mataanga o le taua, le War Memorial Museum I Aukilani, o le amwhai o na toi le tala, ia se vaenga o le nei no fuanga I nā iaso ia o lumana I nei, o na o le tele o le se leni ua le maua, talu o na tāpunia, o na o tūlanga lamatia I le pefu mai le asbestos.
na amata I le so se fulo le masina le nei o me ona tapunia le fale mata anga tele le nei ina ua maua le pefu o ona le nei o le asbestos I vaenga o lo fa ali a yata maisi mea taua Maori whapea mātunu o le Pasifika. Sa muli ane foi maua le asbestos I le Crown Foyer ia po le vaenga o tu o le fale e mana umia e a ngai ai tangata I whafo I le teimi e tupu aini wha alawe lave whafo se I e pe o se mu. O le temi nei, o no whaatali se whaai unga le matanga luenga o mu mo wha alawe lave whafo se I a o le itoe te talaina ia le nei whale mātaanga mo le mamaru o le tinu o e pe ona ma sani ai. Whaali mai e le lipule o le whale mātaanga ia David Reeves e masani o na maua e le whale mātaanga le nei ia le tusa o le lua afe lima se lauta lai le aso ona o le tutongi mo tangata asia si mai fafo e torus furulua ta la le tangata matua e to atasi. Ua mana o le patia le laiba e na ia matua o le suenga le su tu Sicilia le malo le Auditor General I le Port Kalambe o mea ai o le uli mo ta mai tia onga po le School Lunch Program mai ua tuina tu ai se tusialo ia I le ofisa o le su tu Sicili tau le sanga inai le aufia I neisa I le linga o le avenga maafaina ia ua afia ia onga ona o suinga ua whaia le whainga malo I le nei poro kalame. O le amtanga le masina le nei na whailo mai ai le ofisa o le su tu Sicilia le malo le whaia leo sa la tau suenga o le poro kalame le nei e pei ona tele I ai le mau whai tionga talu ona sui ma toi whaatulanga e le whainga malo o lo tu nei le foe. O le ao fia I lea suenga le fuafuanga whaatatia le mtanga luenga wa aonga le saunia ma le tāpena ina o mea ai mo le whaatino ina o kon karate o le nei polo kalame I lalo le whaatulangana e pei ona whaia le min stalangolango a onga o David Sāmoa. Whailo ai Sāmoa I le taimi lona langolangoina o le whaia o le nei sa I li linga. Whailo mai e le suisa upo le Labour o le tamaita I pule o Willow Jean Prime. E le tau na fia I le suenga le nei ia le tūlanga pe o mawhai o nanga whatia I kon karate o lātou whaatino ina nei lea polo kalame o na lātou o sia le tūlanga mo o mia ai pe o whaitaui ma tāle whea ngai mea ai o lo ngau sia ai mo le tūpea le malo o lo o aluai ai pe o whape whefoi o na pūlea ma whaamalo sia ia ia inga ma le tūlanga I pe o na ioi nei lalo le polo kalame ta ua le nei sui le leiba e tele a onga o lātou whaailoane ia le alu o lātou la watupe e whaatau ai mea ai mo a lātou tamaiti a onga ona o le whaale tonu o mea ai o le polo kalame ai le o mawhai o na maua pe to e whaaola mai ia se leni e le malo o New Zealand. E mata upu tau I upu whai o malo e matua te ena I le pāle mia ia Christopher Larkson le ono whaititia leo le whaasalanga e pei ona whautua ina mai mo whai pule to tolu o le vaenga whai o le te Party Māori. Ta ua Larkson e malamalama le leila na pāti I le tūlanga ese ma le onga o le whaasalanga e pei ona whautua ina mai e le komiti o tūlanga ma malu o le pāle mene. Le fo ua whaalia e le fonga talai a Jerry Brownlee o se whaasalanga ma mafa. O le vai asa taluai lea na fo iai se whaai unga a le komiti o tūlanga ma malu o le maota e whaasalai tai so whaatasi e to lua o le Pātia Māori mo le umi e tolu vai aso po le luas futasi aso e le fono ai ona o le awai I le whainga o le haka I le tonu o le pānemene I le taimi o le whaitaunga mua o le pidi e winga I le anganga o le whenga inga o waitangi. O le tamata I whaipure talavo ia Hana Rafiti Maipi Clark le asa ia taita ia le haka e fitu aso pe tasi le vai aso le umi o lona whaasalanga e pei ona whau tuaina e le komiti. O le whiawhia nā nei lea o le atara noi nai e le pāle mene le li poti e le komiti sa iloina le mata upu le nei. Mai ta atono le a umi ma vevela ni whela fola fo inga ia ngā iai. Whai aso na tenei sa wha mawhainai le fonga whtalai e te tau I whaipule o le mahota o na mana tunatu mamafa I le nei mata upu a o le I whaia iai se whai unga mautu o le pāle mene. I nai tala mai le Pasifika
O lo ase si mai New Zealand le vai aso le nei le fai lo tusi ao le fono a tai o malo le Pasifika le Pacific Islands Forum o le I engo ia Baron Wanka au ia nei o la fei la I mo le mean star vai fafo va sa mana ia Winston Peters ai fa bele mean star le tanga luengo tangata Pasifika o Shane Retty e le ngata I le fai lo tusi o le forum ai o lo fa be fo io no malanga sia si mai ia o te roi le te minei le ulu o toke lau o ielea o e sera tuisano o se te mumole o malanga mai o ia I New Zealand talu ona se e le tofi tai o toke lau I le amatanga o le tausanga nei fa ia le nei a se singa a o lumana ia I le fai longa ina o le se lautusanga o le maftanga vava la lata le malo New Zealand ma tu motu o toke lau I le tausanga a sau fai roa e vavasa mana ia Winston Peters ta ua tele le maua ava no fa penei e fei loa ai matala no ai matai mai le Pasifika sanga fa ale le iai ma fa malosia le va fe alo loa ai New Zealand ma tu motu o le Pasifika sa tani malo fo New Zealand le fontanga ale fono fa tonu po le council ale University o le Pasifika I saute le USP o le nei fontanga na fa ye le so ngafua nafi mai sa fa tasi ai ia sui mai atunu SS se furu mo le lua o le Pasifika ia e ona le University le nei le USP sa fa alia ai le mean star tanga to Pasifika ia Shane Retty o le talimalo ai o New Zealand I le fontanga e atangi ai le lango ina malosi e le malo New Zealand o le ati na e o onga maurulunga fa University I te tonu o le itulangi o le Pasifika I saute. Ia o le whainga le nao le nei vai o telefau